Zarauzko udaleko gazteri eta ingurumen sailek antolatutako grafiti lehiaketako sari banaketa izan da Orokietan. Hain zuzen ere, bertako frontoian gauzatu dutelako grafitia. Irabazle taldea, Martin Agirre, Zarauztarra, eta Xabier Delaita eta Jon Irulegi Donostiarrak izan ditugu, eta begibiztan duzue Orokietan izandako ekitaldian nola jaso duten saria. Irabazleentzako 1.500 euroko saria dago Zarauzko dendetan gazta ahal izateko baleak emango dizkiotelarik. Esan bezalaxe, Orokietako herri eskolan bertan margotzeko frontoian eginiko grafitia da eta aurkeztutako lanak 10 bat talde aurkeztu dira lehiaketa honetara eta azkenean epaimahaiak eta aurrek zirriborroak aukeratu dituzte eta boska gehien jaso dutena esan bezalaxe Martin Agirre, Xabier Delaitak eta Jon Irulegik osatutako taldea izan da. Hemen Orokietako frontoian grafiti polit bat indeu, 3 lagunan artean, Xabier, Jon, Dani, eta hori, guain, pixka presentazio bat hola, ez? Hori, tipo Zarauzko guk dakaun idea bat, indeu, ez? Gutxura bera. Eta hori, hemen paetian dago, reflejatuta. Itxura hori izango du beraz aurrerantzean Orokietako frontoiko horma horrek. Benetan gustura agertu ziren gazte hauek bai eginiko lanarekin eta baita ere noski saria jasotzerako orduan. Kontutan izan behar dugu Zarauzko udalak antolatu zuela grafiti lehiaketa hau hain zuzen ere Orokietako horma hortan pintada asko agertzen zirelako, ez zuelako behar den bezalako itxura eta azken finean nolabait txukuntzeko eta gazteek bere aukera izateko bide bat aurkitu zuten grafiti lehiaketa honekin eta begibiztan duzue emaitza. Cause nobody wants to see Marshall no more, they want shady, I'm chopped liver. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits, fuck you, Devin. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Little hellions, kids feeling rebellious, embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is